Pinila khain ko ragatham constituency Bokajan along. Pini Aruni Paikwet Rock CR ni Hanjang Long Bokajan District Committee CPI Mela to Mamitanga Siam Long Hempreka Hanchingar ni 1986 and encounter Hempreka permanent Songbong Mangbom Si. Piningan tayong tonte pinpin Hempreka Hanchingar ni Lupo si Pinita Talon Tono. Lapelabang so Hempreka Hang Huda Pran Kidam Nanga to Mapanta Kachiki Moa Siding Tonlo. Yat Hippie Hangpon Laki. Hemprek long letik sang si pusi hangpon lo lapen karbiang long arada pan ko chuning ripon ke non pen ki karbia khai do amta ning si pe pen dora hemprek parman ke chisong ning si pe pen chisong lo nang pusi chuning rilo news desk report karbiang long 24/7 news langdang prote 1986 la 17 pinirni pen non an bangke 37 years tamamlo ton master puta kachisong CPI mela himpen lapen keceng beda CPI mela nesiti pen so autonomous state committee ke seng tonlo lapen pinen to autonomous state moben putak CPI mela ton timpin me jisong ponlo lapen kaida towar cholang do non kithurmi we kimi da bhan puthor labang so autonomous state issue putak si mass moben tang thurpen aprang son thot kadaw ge reng dong ni gidong ifan ning hangdo lapen autonomous state prabjit me gisilong ifan government compromise me pinsi kasisong ifan kasisik pondo bahari sentiment alam lo ate horen singh be no BJP MP men lo Horen Singh bi aprang komala lang UPDS chief lo UPDS chief lo nitum ke sovereign wanji botum lo pini ke BJP du pense lang MP man ta no prote lang parliament lang sang sitin autonomous lang ye nei bolo sovereign le unai sita la sido aprang mata ka identify do latum hemprek hang helo apen BJP ke pini pina balam kali hako banda hemprek hang he athe bang ke hemprek korekte poke lage council la CM Johnson bi khai do bomohut Assam long BJP hasuke BJP home minister ke LK Advani lo Assam banglo lake ningdo 9 September 1998 tasoni alang Assam banglo sosi karbiang autonomous council ko hemprek hang nei pusi CPIML me pinkhasi karbiang long CM pen NCLCM dunsi hemprek nei pu government jitia hemprek nei pu government ta mane reply pinang koglo tasila bangso BJP home minister LK Advani written silong nangalo lake 16 November 1998 nikanlo jalangli pulo josom be kahai ni Assam bang honang tuna pi memorandum long elo langai ding se lo karbiang long ben sil phangke autonomous state piungel bang pi meme kali pusi BJP tumlo nanglo la chahasoni pesi klang dawo ji BJP hemprek anghe pa kroi kre ko bang dum CPI pem chini paka ancho takali la sinon las Rajnath Singh bang 2014 nikala BJP power veko dokmuka si bang si pulo ni tumo si central long power bangte ar sikru matha si tuma isu pachun populo sita non bangjo phi 2014 nikan haidelo 2015 arnia nikal make parliament or situation arju dulo ja along along BJP tum state huda puthak commitment do nang tum clear cut stand pilo pasi parliament question do paglo lasinalum thaglong ji Assam pratidin paper sari agosto 2015 4 august ani isi paper kang do lage pratidin Assam pratidin long